banoi le sit hian lang mihim nung sen lang ipi yong le associating pen es thum akhat na su sa sum hichang thuma kita lo le pathin ging lo atam ji jong hikin na hi tunia chaina ka se nom chu nam se pe MLA minister holam kai chule social organization ho zo sin ito diu dol chiu nam se pe honjong june mochon sumle pai nu me chapang chunga susit MLA minister sakhawa umloading muntina supite ho tuni ni khon talo thake ta sa Letkholun kele chief Hinkho Thusim chamcha ana sei khom hite tu chung mai thleiga la hi Letkholun anadam na lai le tia lunggel ngai tu nanei kha ji thowem Thusim ji jangmang ho kip journalist Letkholun hi atusim ta be kichi ta a hin seiding kati a hi pon namlam kai hi sunga om chan ho 10% tabong seiding kati a hi bove ama Thusim hi a sei phale sei si ki dal to lai ta hin khu be kha hi zin a seidan ha sa jame aji chu ama hin khudi ta le kichi ta he mi tambe se lo la ya thinan awal thum kha hi zia ti tin ki sei han lang hi le mi loi khanin amo sei seidana ai gel diwa hi ama hi ai miten second jesus tabong liwa agel pu doctor tilun kim ama jia mi phebe min telapuda na agel lai ta owa thi hi zin mi ton situng nung da na gel loi jong mi awmin ami hi na ta be iseile ei nir kal nom om ji e ama hi thingnoi ke dar khat mai mai a hi lai achunga ho sol sola ana chi le lai aba chom ta sei thei tampon tin seida taw hite ama hi ki ele lubo hong hi a pat bo isei diwa hi ama hi a hi dia thingni mi leadership quality nei mi ta hi Hinkho thing ta ki tup ta le ki ta na nei mi ta hi ama hi numei sumle khamna thei ho a na sata a ki kang se mi a hi pathen ki chi ta ho mi a hi sunday ni le fasting abola aspei ho hoina alam kaya pathin thua til khowa pastor tabonga hi nampi suma ama in chen lo chen nyau cha ki sim lo mi a hi asumle pai mu ho chu namna to na dinga it lo hil mi a hi ki ne anu le asu piten sum thu asayu jong le thingnui sum hi thingnui mi hi lo hon du cha hi ovin mi le suna mi le si na mi lungna na sum jong zawa hi buwe ti pi ji na hi anaw pa dil hi muna lekha simpan mobile phone sangu man nei cho opin ati le lekha sim student khanin chuzat man ipiding na ti ham tho ki za mat na dinga sangla janga manjong pase ne ati pi e ho khat iu pa thingnui le dal hile phone sang som sagi man be a hi lo le kinom ponte mi pi la a household tax zakhat ham kilo sumla pai dong lo mi ahin sumdon a mi su gan thei sanga ama zo en aki thopi mi atame school khat abolin bai chagan thei chapang izan ham khat man bayin akai se e nam khan khuthu a hedinga lom ho a he sa nom ji in mirror of the cookie nation kiti documentary film khat anabolin hi a release masangin ama anathi ta ji in athat hole athat ho ki thu pi mi hon hoilang agayu hitam ake heta poi alunggel athil gon le atup ho a policy a program ho hoi ji in ei milam kai koi hile Letkholun to ki mutu zo si chu ama supporter hi thu jing hi ami hi na chu dei ta le pa chat ta hi ji in a sei si pen ho zong ni khat aki mutu le ama mi hi thu jing hi ata sa kumtam be lo chule education lama jong sangta hi lo wangin za theita leader khanin om do theye azat anam mi ho chunga khan sit git lo chon wal bol mi ho a het do le amol ha lo hil hi so jong la ding nom lo hi hin la ei mi thing nui dang zo si aki chu tho pha nu wa upai lo hi hi chi chunga mi khat lanin ama het lowa kele chu sonuya anakai lu jia upai nei lo hi ain khu ki tuple anam ngai lu na sat dan mu thei ta om ji in
mi nam lam kai koi hile ama to akimatu a ki holim khapo po chu ama supporter a pan thu thu jing hi ama popularity as a thingnui mi leader hi na chu khangtul tur jing hi a hin wangsin te in ama nuya na tong numei langa ki tup lo khat lam kai na in pulet khulun Hinkho chu aphat lovin su bei an hi tai ama Hinkho hi a chin hobo aphat na le aman tam dan ki sei thu a hin hello mi loi khanin khilapuda na sei loi jong om da lo hi pulet khulun thi thu neu khat an sei yu hi te ama thi dan i sei diu le athat pa thu jong sei te ngai jin kui lung thim lu na ki that ham ti ho di telin ki sei le buina khat jong ki sei do in tin hizi chon tham cha khat thing lo ze min an sei yu hi te Letkholun hi Hinkho ki tup le thingsela ummi a hi zi in discipline strict ta a spe ho chunga achi sa hi ama akitup zi in discipline chu azo khop lo wanga spe ho loi khat chun azui zo lo ti ding a hi hizia chu Letkholun that do hitin ei ho nom zamin ke vai pu hi te tia mi phalo pa lunggel chu ake ho thei pi mi ni le thumin ana job khau a hi adia Letkholun in aza da chu nomei chunga ki chim jinei nunga nomei dang khat bui pi ki ti ho hi aza da pe na hi ama thana lam kai pa chu thandar akitin amin ta chu paulin a hi ama hi Letkholun nui do a hin seniority a jong ki bang thim hondanin a ki seye echi thandar ki ti pa hin ji aneya chanu khat jong anei nunga nomei chom khat chunga ki sabuya a chaina a aji acha da tha a nomei nu ta chun ki cheng hi tai hechi dan to akitu poitia organization a kon suspend ki bol hi athil bol khil chu ki head do talovin avelin Letkholun chu gina thu athot jing ta na hi ja pat chun akala hon chu ahong ste che ta na hi keima ta injong gina thu sei hi in na bol khil chu ngai dam zo ki thomin lang hin chutile Letkholun na ngai dam dal ponte ka ti pi wangin kei thu sei jing jong anala pon hi chutia phat ahong chal chun kui ham to gu thimin akithu koptan organization sunga kon ke le chapang mi tham khat chu gu thimin akit sop pi in hicha ko na chu Letkholun chu hong ki thar kha hi asunga kon mi zaw lo hile bailam cha khena Letkholun chu ki that lo hil ding hi asunga kon mi zaw lo hile bailam cha a Letkholun chu ki that lo hil ding hi athi ni chun ama sa penin Letkholun chu alup namuna akap ma sa penun hi akonggu akap kha ovin chat theilowa lupna kun kili tha a mai thal khat alukha ma cha koi chu achang bei ka a hangsan ta pang na lai a hi in la khu hong ba la kon amai chang hong ki chai tan hicha chun amadin upai am ta poi melmo ho chun anei lu nova athaw ai tai aziap li uzong hi mai thei a hi Letkholun thinungin athat lam kai pa chun ke le chu alam kai jin thani lingjap lovin amale apan pi ho mi gum a ki that ki tai ipilam dor or ipiman cha amang cha thaw ham chu imit ta mu ki hi lo jin a ki sei thei ta poi thala akap kha ma sat uzong hi mai thei hi Letkholun thini chun athi sa hi wangin zanam be se lova ki than ho to pi dung zuin anamo vui mangun a hi athat ho loi athi niu jong chun chutabong ma chun aniki voi ki tawe Letkholun hi su hil ja ki than hilovin mi chon si dan zui zo lo khat engsit sumsil thua lam kai de na ja atha a hi ji in ama ho jong a hing so di ta powe pu Letkholun thi chunga ei mi thing noi lam kai ho chan noi zat ta khat seo hi te ama hi UPF a zaw a hin athi pe lai ta chun aizol khupi a UPF lam kai ho meeting anei pe nu a hin aman jong ama thal henga mi a sol hi in langa UPF a member chan khom piu khat melsi ta ki thana a hi wanga ama hon meeting nom ta a ni lang a hin bol be na live in lam ahung thonu chun paper a condemn khat a bol mai uve Letkholun asitai ti thu a ki than chun lam kai chan khom pi khat ki that tia lainat pi sangin asuma pai ho hoya tan tem tia lungdong jong tampi aw muve Letkholun chun ka la le ni ama ji a gamla a hena sumala ji a hi tizi a chu mi zo sin sum ho sale dinga a yelo hi asumuna hi cho bo chu hi zin mi zo sin
sum ho sadinga yelo hi ata bia Letkholun chun sum le midang banga mi pila don lo hi sumla samthim ta jing mi hi athi azong chu sumbat Nampi adala hi in chen lo chen neu khat be ki simin itile namspe ho ni le cha ding bon ki sutu zo lova hoilang in le lo thu na sei ju ham ati ji eima in le lo ki sim dinga thingnoi ki bola hi poi ti chu ama din na hi jenei ta ni tile hichigam nu ya gamsa tabong Hinkho ki ne ya mi janu khat ni bola ki sugan thei ding ham ati kalung don na pian chu emi thingnoi lam kai ho ngai lut lo dan chu khat athi le ki lainat pi sanga ki pa zodanin kamuwin hi lam kai khat mel sita ki thana asuma pa ho hoya om tadem ti ho pu kilung kham pi chu bui mo mong ai tai khonung chan gayin Letkholun sum le pai thua lungdong ki holema Thusim aza za sim do loi jong o mu be loi khanin sum chu leinu ya avu ye ti loi loi khanin mi khat akoi se in ami chu aki hol do zo ta poi ti loi ama thi sangin asuma pai ho ji a ki holim na chu thingnoi lam kai hola ki holim na thu pi khanin asu do e ama chu ata bia sum nei lova batla tham tam pi dal ha thi a hi tunin ama phat na hoi seile mi khat lanin athi nunga amin phatna agi sim thu dana yel jong o mo be emi ho wang hi athi ho gi san bon isei phat nom lo le a hing na lai ho chu athi kal inga lal duty chu he sa hi jinge mirror of the cookie nation abol khu ama idea mo nga ki bol hi sumjong tampi ki sulu na hi kum khat thingdi chat lu na shooting ki bol hi film hi wanga ata be jing ki mangcha a ki bol hi namspe ho jong ata be jing hi main actor lim mang bai te bo se khu a hi lo a hi a filma ki mangcha jo si jong ata be ngan hi in ki hal ho jong ata be a in ki sa a ki hal ta be hi camera trick be se lova ki bol hi tulaya memorandum sauta ta ki ji ho kuiman asim ji lo ji a subtitle koiding alim bat theya ku ki te Thusim ta be ho mi ho vat sa dinga ki gong hi ichi hu milin milal ho khat khana thot su ke dinga ki bol hi phate cha jong editing ki bol lo lai subtitle English a koiding ho jong ki bol su lo lai hi bangsinum ten release ki bol masangin ama athitan athan ho le agi thu pi hon mother cassette chu hoilang alhunu hitam agi heta poi sopite ho tu ni khuwa Letkholun CNC ke loke le Thusim se ho chan chong hin tin Thusim apana pan achai chan hin ngai ho zo si na bon chau chunga ki pa thu ken se him hin zala sei hil sei walo mai le ki ngai da mo hite